Amang pagual pakosi. Paridahan na susuk parlong pangatabo. Najinaw managot pinaula botari. Asa tungjo takas at amang itangihok kami. Suara ni tagadingmi. Baik damang majo suara ni tagadingmi. Mau natin mga di homang pertagading. Di hopet tong amang persarune. Ulus damang majo sarune mi. Suang soni madi ho amang paragung kami. Atuh damang majo suara dehung mi asatun takas di bagai si panjang nami. Atuh damang. Mau lihat amang namalo nami. Atung takas di tangihok kami. Suara di ulah-ulah mi. Asatun atong amang sada songot dayo naik. Dang berdua songot dayo buat. Parung budamang majo ulah-ulah mi. Ang giat matong tidak hasadaon kami. Pinapak na po namin Raja Parmasahati tujulan darot. Dusadana kami. Ini maksudnya nonton. Ang giat sisada dulu anak, sisada dulu boro kami. Sanhun na pinapak na po namin Raja Parmasahati siya turi. Jadi ope amang, asa mga raja mahamu, asa Roma kami, pasahat na parboy sakti, mamit na daw niyang pagkakas to, hamuna Raja di Parmasinari, boro namin. Dihauna amang perguan pakosi. Batara humundul. Disong marsa dari rohan kami pinapar punami na gabi. Raja Parmasahati siya turi sa Jabodetabek. Dohot na humalianga. Pasahatong pindah sakti-sakti. Parmuwe sakti. Sakti badingin mau sakti matogu. Asa pinmatap dibadingin pintar di matogu. Pumasatay matogu muna. Serta bigorama dia mataraza inat tasori pada naliyak nalolo nahumaliyak nahumalho. Asal aku kena sebagai mau juzu sirusan di siara aku juzu muna hari pergosi mengenai di so di pasar tamuro pinggan nahok di hudulanna nama disihon harguibir naporasau sok somali nang ribis itu suara kinopani pagarikata sekolah sorohannya mataraja nanginap kasoribada asa si semen tumula niuhum sukung tumula ni hata dia nama hukum mahamil yang menggunakan dia suhuton dia orang kana dia do nokna dia do hatana dia do nokna duboti mahamil yang menggunakan dia suhuton mau lihat nama lo nami dia menangkasi mapok kamu dipinggan nabi nasahat nami. Sitakas didauli, sitakas diadekan, sama didauli tua-tua. Asa takas mau purba, tumakasan ujuak bola. Takas mahita ngaduma, tumakasan mahita nama mora. Sitakas dipinggan nabi nasahat nami, raja nami, padde nami. Namar puluh kami disap pinaparapu nami. Raja Parmasahati siya turi, boru bere ibe bere saya Jabodetabek. Mapa pesta para lobo-lobo, doh mangojakon, punguan yo punami. Raja Parmasahati siya turi
Boru bere dohot ibe bere sejabotabek. Ima hatana ima nani dohna silok boti ambil raja nabi. Gabi matutu salah horas di hamunan ya sultan. Di hari nauli, di hari nadingkan nabi duhul niamat taraza. Di pato pahamudo di hari serion. Ima sama pesta parolupolupon. Lubobi di peparan dia Buddha Raja Parmas Sahatai Siaturi anak boru dohok bere atau saya manupak mamat tadi bata saya di paso-paso masaluh na peparan dia Buddha Raja Siaturi Parmas Sahati anak dok boru bere tujuan nerion noange pe dia memburan dia suhuton songok kata ni silu-silu pematong dohonon pedang tikok kusur matok tutup ini tapian duria motong mangalak kapeparan dia tuji pada motor persahuian. Asal kami bisa galing berkutir lagi. Saya coba tuh di tempat di kita Raja Parmas di Siaturi anak buruh bere anak partai bulu barang doho buru Parmas Jalabaremi. Raja Parmas di Solo tersaat. Nggak apa-apa. Toho medio di bulan. Lele biar Raja Parmas di Siaturi anak buruh bere. aja biar bilang aja lu capek. Orang biar permuna. Kami masuk konteks sipitu ini, mana konteks sipitu nopas dalam mangidotanya tomat tadi bata asal dia diorati kita dan mengulau parulu dia sendiri terus maruhan tamangate. Jadi rohma guru mesti jalan mesti juga no molonga sikio-sikio no sarone orang suka tuh biar nggak ganggu abangnya juga. Boru nabi. Iya tadi maksud gue di atas. Ntar ganggu lagi. Kan ininya dia di bawah semua deh. Oh nggak di atas mungkin? Nggak ada. Oh. Gimana kalau kita taruh di atas? Janganlah di sini aja. Ntar tiba-tiba ke atas ayo. Kan nggak ada yang tahu kan. boleh contoh yang mana? Gua sorot dari bawah.
yung pinanang mo na niya sa ito, pinasa ato kamu mengusir imam dulu. Mau datang mah, Marcos sinami. Adi boy hobi amang gondang nabi duit. Opet to amang. Lalu gondang maso duli bata ama anak do di perberia. Mau lihat amang wajah dulu kobe itu tomat tadi bata. Namang alehon wal gatio dot hosa nga pamuluan tu sa luhurna tapos paranda. Opet to mamang alot gondang ma tua mata raja dahok di perpatihan, raja dahok di hukum dahok di ada. Alot gondang suang sonima tu situan tatolo. Mau lihat amang opet tong amang nangalo nami nang manor tong kami paninggal tangan payol gotu asa sordo ko na dua mga dorong nami horko ni mga na binayat ko batu rumah marsogo na binayat mangula asa may dalang maso gondang mula-mula padama. Mau lihat matong mga nami. Adi may gobe gondang mula-mulay. Marmula manadenggan, marmula mapanggabi di kami sa tuhon na pinaparap nami. Raja marmasahati siya kuri. Opet to mamang bayda ng mga gondang sopa-sopay. Ano sa ulo ko dito marahon nami. Siya jur mula-mula, siya jur mula topa. Ngati bay kono kani namang gondang mula-mula bayda ng mga gondang sopa. Putar kita kalau hal kita ketahui. Asal lihat panggabean, lihat perhorasan, lihat nak hamorao, dihami satu hunda pilot, raja permasalahan di sertuni. Asal sama kalau jatuh melohon nami pandai nami. Bidua tanah lihat pinatu pinggam pasu. Pada nama kau tak lihat asal lalu dihami yang masuk pasu. Pada apa?